Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya apa terawih? Palang pas tanya aku. Tak pagi kirim. Masih internet baik ke masjid. Pengen tak nyapok di na beli. Malu mau mulai dong. Perasaan kaki tak udah 5 menit ki urusin masjid. Polakin tak terawih kaki. Polakin tara temen ben praben kaki tuh. Bah, sampean cak sudah mak. Mungkin bulan bahasa. Mangkan tak sekejap katina apa cak dengan imam pada ban bis akas. Enggak kaki cong. Pasti tahun masalah ceromo. Sampai apa hubungannya sih orang yang pejeng terawih di ban bis akas? Mungkin maksud gula mak. Pada ngebut dah. Peburu na pada ban koceng ketonon bundok an kasang. Sampai apa mak kaki? Kelakuan bodong mak tak ngebut hasil salbut. Tak lah biasa boy. Ini pola jadi ngurangi dosa. Kempon mak tak usah heran sampean. Makin lah cemen. Terawih ngebut. Mangka namun tak ngebut tak kerpa aja tak keren teori. Kaya tuan. Tuh, tauhir. Sebang awat suat gampang. Lu udah apa? Pak kiri ngari, kiri beri ngari. Enggak ada apa-apa kak tuan. Ya reti hor. Atarawi pas keng ngawat suat. Ngebut tak ala kelap kelap. Beda iya kena. Cantangku lambai ya. Muring apa jeng? Ada ko tungaku tumak nina. Bani papeloser pasang ku cacing tanah.